so ningenda kubale mu esatu ogu akazarwa omugenzi Daudi Kabeiru hamwe na Rebecca Tubareka obwe bari kumuzarra ha cyaro cya Cyaburungi omurka gwa Bwanuka omugombora ya Buruhya omubwire obwo obukama bwa Toro bukaba buri hansi y'obukama bwa Bunyoro Kitara nkishaza lya Toro ogwa akazarwa ry'omwana wa mukaga habana munana kandi bona bakafa nuwasigireho dora bagenzi bono apo adiye busaho umuntu wagenziranya kunyene nk'emyaka manyansanju manyakinana bakaba ali mukikumi na taine ulcers taine cancer taine sukari tarukunulira tarukocha byone ibintu byone byabyatenana aha myaka igana 30 y'obukuru rake kahubire adieri akareba urutaro rw'ensiyono rwo kubanza nareshe rwete World War 1 urwatanukira mu mwaka gwa 2014 rukaho mu mwaka gwa 2018 adieri hona twiriho no kureba ubukama bwa Toro n'ubuhinduka obo rukucweka ubukama bwa Bunyoro kandi nabakama bona babwe bembira akabareba na mishoje ndayina kugarukira alaka kazarwa mu butware bwa kabarego wa Bunyoro kandi ogwa kabayine emyaka mukaga abantu bona n'emyaka yona Ruhanga yepage ogwa kabaho mu buruzi we kanisa y'abakurustayo kandi okunoho yarugire arakwegita haba mu ngumwe mu mwaka gwa 1994 akabali mukazi manzi nahabura omwana nahabura omuntu mukuru nahabura omukazi muswero mu family kandi yagonza abantu kandi yagonza kugaba bari omukushaba ko kwebaza mukama bw'emyaka yareke adieri okubira harwengoma Christian Fellowship Church rakatenderize mukama abo kumusya ha myaka eji Ruhanga yepage ayebale mwanao ayebale Betu Mutebire orumuko wabiroho governor wa banki nkuru ya Uganda tumusime Mutebire n'umwe muri yabo abarukweraho kurebera rake nyotinka mararago mutanya kugikiza emyaka nkenu nakaba kubaho no kumusoma tinka musoma muga timanye niho mbere ngondize muno bana abapaparazi babeho barole bamukwata abantu barole mukamiri yasobora gukora n'amatalemo okushaba kwebembirwe Pastor K. Ero Dixon kandi ogwo butumwa bwe akiriziyo kubuteka hakuzarwa kwa kabira harubura umuntu abantu bayingi muno bayikiriza Kristo bajumwa rutokikeka kubatizibwa the back of manye kibagamba nyowe nkabatizibwa baminsira amaizi bedomeseza ikigambo kubatizibwa no kuminsirwa balema kibaganizamu and yet obukororo byandikirwe ikigambo ekikulu muno gasha kwa Jonathan Tusingwire